Hayi bosipenda. Ayilapho khona manje. Sipenda. Ungathi nje uphansi nje umoya wakho namhlanje. Utheni? Ndinxile. Yho. Ubuya phi la kabiya? Ayadini kalofundini. Yadini menipha. Bezibuya pha umbonile mntana. Lo benqwe stomach out. Uya drive. Bo. Uya drive. Bo. Drive waphuma ibele. Before ndithende bani ngolo. Amjita lo engathi akayiqhelanga walelali lo mjita. Ibhek. Kombi. Hetha. Oza. Bophela fethu. Ngathi lost yambona ulahlile. Ngathi woyika kwathina lo mntu. Simbamba inkunzi lapha. Hayi khawukho umncede. Sincede. Hetha. Abophela lapha nje. Wala putazi. Ayilapha. Uzukhangelani. Ngakhetani laphekile lapha ketani. Ngibona. Laphuza ngapha. Manje namthetho ngundaba. Oh, undaba. Phanga phetsha. Phetsha ubridge. Ngiyamazi ndawo. Siyamazi. Andiyazi ngendlela ayibona ayithola indlela yakho. Oh, into zokwenzeka uzohamba straight. Uthi turn left, uthi turn right, uthi turn left, uwela ibridge, uthi turn right, uthi turn right, ungene egate. Oh, ndothi turn right, turn left, turn right, turn left, turn right, turn right, turn left, ngene egate. Hayi ndabulela manje kakhulu manje ndabulela Ayilapha. Sho man. Nami ngonicinga ndihambe ngonde kakhulu ndeqo. Kuwe ne. Yanje. Man. Uthi turn left now, turn right. Okay, turn left, turn right. Ifuna sibuyele kuyo. Lo nakele ilizwe. Lo niwanga abantu. Masibuyele mbo. Masibuyele mbo. Masibuyele mbo. Masibuyele mbo. Masibuyele mbo. Masibuyele mbo. Kwisizwe sokhokho bethu. Ola njani? Ola. Hayi mani ithintwe lamntwana kanifundini mani. Ebeshaya. Nje sambe lakulanga lamntwana bafuna sidingela nyani. Ola. Kanti uyathini mani? Into uyazidodela mfundini. Hayi kusenje amakhowe mani kawuyeke mani. Ola futhi. So. Malungani. Madoda. Hayi bayomzala lona. Hayi mzala. Mzala kunjani mzala? Kuhle khona kunjani? Hayi yaphileke mzala. Ngabile mzala. Uqekile, kawuhlale phansi. Mzala. Kama njani mzala lapha? Lord. Zamanisi. Mzala. Ahna mimi kusema emakhaya mose. Awusho ukutshela bekwantona? Mzala yabende ngiyashibuza ngibuza mzala lonke le. Sibuza ngibuza mzala yabende. Yo. Awuthethe nabo mfundisi. Ayisuka webona kasivisi. Amen byomnceke man. Relax bura. Bethe nye video eta. Nguye khona kanjani man. Bazokhala ngawo. Hayi lento kukhuphuka mfundini kukhuphuka. Zokwenye indawo nami DJ uthi man B wendawo man B omncane. Man B omncane ngazo ngibona relax nevideo zami. Futhi ayisusa phuna kanjani uyayisusa. Uyibona emakhoya.
Iqhoboza makhoya. Hey hayi mzali loshintsha wotshintsha ndoda man. Awacala bandigqibele kudala ubuya mzala. Hey. Shintsha wotshintsha. Mzala khawuthi ubekwa yintoni apha cause izikolo ngoku zavalwa. Mzala indaba ende le mzala. Indaba ende ngentwele ubhaka le mzala. Uyandoyikise ngomzala ngabulsho kanjalo. Ngimbi kakhulu mzala yo. Ayimbi mzala. Angibeka kubhaka lokuqala mzala. Hayi kodwa mzala ukubekele apha kwelicala lokubhaka wakho. Mzala. Hayi kubi mzala, kubi kakhulu mzala yo. Mzala. Kubi mzala. Yo. Uthi kwenze njani? Ngicabanga ngizoyiqala ngaphi mzala. Cha ke into enzekayo mzala uyabona pha esikolweni mzala. Mzala. Jama sihlala lapha esikolweni yabona. Into enzekayo mzala, komntana bengijola naye pha esikolweni. Inhlanhlo nto. Ayikhohle mzala ketana yo. Ayikhohle ketana. Umntana bengijola naye mzala lapha yabona. Bendilala naye qho losuku nosuku. Nabona wena. Enzekayo ngomzala lo mntwana lo mzala. Cha bathu ndimtsala apha ebusuku entweni late. Apha emini kundoda njitela naye kwalapha esikolweni mzala. Hayi umzala ho. Kundoda njitela naye. Le ndoda njitela naye kathi ne-AIDS indoda njitela naye. Ine-AIDS. Yabo le uthathe le-AIDS landoda pha bazoyikhuphela lapha kuwo. Ayiyo. Ngifake i-AIDS yomntwana mzala. Ngomntwana ne-AIDS. Ndine-AIDS mzala ketana. Kona ngoku ngibuyiswe loo nto ketana apha esikolweni. Bayandihleka abantwana besikolo ketana pha. Ngiyabona bengisakufuna ukufunda nami pha qha abantwana besikolo. Namxake manje thini mzala. Hayi iqamsana. Ndahluka umuntu Mr Gawulayo. Mzala. Uxolela lento nje mzala. Kuba ungumzala wami yabona. Akekho umuntu engayibalisela yena lento ngaphandle kwakho mzala. Uxolela ngokuthemba mzala. Ngiyathemba ke nawe mzala. Ngicela yona awunokwazi ukuthi ngayuxela omnye umuntu lo imfihlo yethu mzala. Ngayinhlekisa mzala nowaziwa ngumuntu phela yaphela elaleni mzala lento. Hayi umntana egazi wena. Hayi ungayithethi mzala lonke lo. Hayi umntana egazi wena. Hayi kanti ndake ndakuthemba kongqali mzala. Mzala. Hayi kulewa namzala. Awungayibaliseli umuntu mzala. Hayi kwenza kukho umuntu endimjonga ngapha kancinci mzala. Kongqali mzala. Nani ezenhlungu madoda. Emakhoya. Hambala ngifonela emabrazil. Mda gift. So bhuti. Kanjani bhuti? Sawa kanjani bhuti? Ndihlaba bhuti ngixakene nento apha. I-AIDS isuleleke kuthini? Esuleko lelo ngaphandle kwekhondomu bhuti. Mzala. Awasebenzisa ikhondomu. Hayi bo mzala. Xa ujongene nayo usulele. Amntwana bandiyazi male. Utheni utsalile na? Okay, mfethu uphendubele kuwe man. Shosho, hayi bacaba indaba utsalile. Hayi ngicabanga lona mandazi ma. Ingathanda itsala mamakhosa manje. Ngiyathiwa ukuthi. Hayi, dumela lo makhosa.